Bueno, tupo kuthawatanite na bautu kanku watu ni kiri Nteto chia Weru Thaa Ithatu. Yani otukiri torito kiri Nteto chietu otuko baruari. Mabisa bange ba county wikirwa mpena bakiringanithwa na kuhorowa na kura kwa sniper orencha mbambethe ashumirite kumeneria ntuba kuone bu wikirwa siasa. Akameti na rungamiri bakuhorowa kwa sniper burabutite na mbere amo na atongere bamero kwithira bakiwa ntukaro yo ni maromba ya kurombera county emero na mutie yo sniper. Musiyumba gationga mawa kurira kioto bakiwa mutana wono roini ya bisa wakichuke polisi ke mawa. Weru ntomrume wa kurubo miaka 75 kuonekana kithimene kiurire akirikana kura mwambirione yo mwaka yo. Petawa MUTEMBEI Edward mwanetoa madhiti otukuburuari ni Maureen Kome. Mabisa bange ba county ya Meru ni bekiri mpene no kinyo bisine nene cia DCI Kiambu kumania no chunkuni burabwitite na mbere bokorowa kwa Daniel Sniper. Rungamiri waritinguo bisine ya gavana county ya Meru Nchamba Bithi na menereti wekirwa mpene kwa kiwa ni kuwekirwa siasa. Akiari na andikibandeto muthenya yoruari Bithi nende na kuria rwangiru andikiri uchunku na rutero rayani na thirikari ya county ya Meru akiwa kinyabo no bethire bena njara kirikuo ke Sniper. Boniface Mongera aina ribotie. Na gikikyo gikaro kiambere na ndikibante twatongere wabanene ne kontemero bathithetie nywe morjo mona ntukujire ithiri ntukwenarwa Daniel Muthiani kana Sniper orai na gutewa eitha naku kethithika gitukaria kuthumbia urani hinde gikukaria kuthumbia rongirwa DCI no ntuba kugwata kuraba kuthira bethithia kira ntobaria bakwirikani bakwena gavana Kaira Mwangaza siwezi Nchamba Bithi no mwario Nteto iji kiwe bwana Nchamba arona kuatekenere tena tekuritu kinyanini nona toba ruterwa gavana bakwithira begwatwa hindi ngaruko wingi obangi batekugwatwa ankuromba batwi rira muntu akethro akigwatwa ni twiragwe tukerwangania na kugwatwa kana nyarikia kugwatwa ripoti igatikwa police station tukamiangania kagwatirwe ikwetho kwina mitaratara ya muntu agwatwa tukamia muntu jo agwatwa na oro mugwata nikenda tukomba kuthingatira mantu jau jare unajo jange na mwankera twankirite ntukwenero ni atiri antu kathumba bamwe baro mukwirite gavana Kaira Mwangaza ibethire tobekiri mpene bamwe bari kwithira bekido kotini ntukwerojo na bange bagwatina barigirwa bagionkawa na kungwa maori wanda ndimino umwe na mukari umwe gavana kana bodyguard ibaruarua kwithira bagikirwa mpene kingi ngari muthemba jo Subaru iri kurikana na tumiro kuthio nyomo bobo ni nyagweta gutamuriyo Sniper ni gwatwi na kurigirwa ntukwela mise kime kithurunio mutongeri omwe omonende ne kontemero nethira gitikiria gwetika samonsia dise rotero Kiamburu na randikise statement yewe na gwishokera gokinyira ntukwenjumine kime iki ogoro mutongeri ungi monene noe kinyone tekirie kwethira gitikira samonsia DCI orotero Kiamburu are na bamwe batetheria bawe ni nyakaria bandikise statement na kwethira bishokera rotero Meru kulingana kanyoni Nteto uri katikati ni Nteto noro trombete tokedo twemugiria na tukunyuririte atwira mabitha baumisa diba DCI ibagwathanite mikanda kumana no kojubu bungi bethito bakiuthurania na korwa mono bakethira benenkania report yo kiri mwerekithirio magambo DPP no ntubore harakati na cha muthia kuthirikire uthunguni bwao nke report ya Ntoshero TV kumaje kingine kineki mushu Nairobi mbita Boniface Mongera. Athenjeri county ya Meru na atongeria baki siasa ni balikithiti ntukaro yo kukethira kwina maromba ya kurikana mutujigi Daniel Sniper kianine kia kinoru bariwa tuko ya ruba kethira baki ukia kanya ka kurombera musiyo Sniper na kinya kutherwa ka county ya Meru arantu nende bakethira bena kanya kinya ka kuona mwiri yo mututi ne bamenerete bara bakura na maromba ya bakiwa teke murungu burundamu ya mututi na atia kwethira itorwa Kevin Kimathi ena ronoro.
athinjiri ba Murungu kaunti-ini ya Meru amo na atongoria bamwe kaunti-ini oyi na baibara be kamiti-ini ya uthurani na ubangane bwa kiongwana kimwe kia kurugia mututuki nchambere rari mitandao kaunti-ini oyi re ikene muno ya sniper ibatumiritie kia thokine na kia maromba ya itio kia nini ya kinoru mutindwa ruyu irenjire moya wika kaunti ya Meru marombe ne kumania makarika ya rea buru ya kuyiri kaunti-ini ya tiagiri mwakene muthiru kugaja county kanaja kanisa ya Meru twebweta kenda tumba kuambilia mwaka tuli amwe na tukiambilia mwaka tuli amwe tuchoke turombere county yetu mwaka juju athira iturone county yetu ina mantu ja maingi jara tutenda ja tuthingata mwaka ja 2024 kwao tukauga tuli atongire ba kanisa ijeni ikenda twita Murungu na tumuririra tuli amwe kigo kya mwathani kiri twira kinya nkeja kuinge guru gutikaure kana ukeja kuthwa kwina mothuku ndene ya nthiguru antu bako bara beti na rietu riakwa bakeja kuinyia na bandirire na bandombe nga kinya nthiguru na nkori ya nthiguru yao kwou na kaire mwathani no arari na Jeremia aramwira rombera ntura iunda gutuma withiro wikio na ntura yetu Imeru kwou tumirombere okiri tumirombere witi na mbere bubwega ikenda kiri witi na mbere bubwega bwa mugongo jwa Meru kinya tu na tuguneka na tutharimwa kwou itugwita atongerie betu bara tutarite na kura itugwita atongerie betu ba kibiashara itugwita atongerie betu ba Meru ponde kinya bara be Nairobi kana be na kana na bothurane Kinoru Stadium kwambire Ithatu ntuku ya Juma ikenda tumba kulira mwathani no ntubwa county yetu ya Meru Italia riri athinjiri ba Murungu wika county ya Meru marombene muno baitia muri wa mututigi sniper Italia ria mukiribune na undene muno ni atongore ba mbunge ya county ya Meru amona bangi o county ni oiji bakiuria mwinge wituria ruju na winge muno kiri maromba yao yanjira wika county marombene na umirito kombone burumi yake ne tweetite the Meru clergy forum kadho batongeretwe ni general secretary wa Reverend Jack Nkadho no ntuba kuona twethira twina beginning of the year prayers at the same time tuombe kwithwa twina requiem mass ya the late sniper ketu kwira Meru bonde ibaumirie beye tuombe kuromadina turombere county tu Meru kienda spirit hiyo ikwete kiendelee Meru ntutukiria kumenya bu Meru kiasha kaola lakini Murungu nendete Meru muno and that's why sniper kwetherwe boetherwe mwiri yoke yombere kuonekana kange twira Meru mwiri twiyurita thayile maua Methodist mortuary ithayo turuma thayile maua Methodist mortuary kienda twithira turia Ithatu ciatha tubetu ibwega ba Meru yonthe ntubokagita karato kinyite na twira bishops betu ba Meru barabo organize maromba ja Kinoru Stadium Ithatu ja assembly ka tweshima ba Meru itukuga maromba ja inya twingwa ituraje terete muno na ni thuganyo rirega muno kibo kwithwa bathuganitie in such a time arantu bakurira tuje tukarendi twaranirie na turombanire twe amwe na DMCO municipality nkwenda ikujukia kanya gaga gukaribisha antu bonde barabe baketha bejite ruju marombene jaja mukabukwa na preparation sira chiyo tenti gwikirwo injega bethuro be willing kwija turombaniria amwe kenda tumbi kwira njere sniper nya kumirombera ibungani nya omekumia kingi kionde maromba jaketho jangani kukagita kankwenda kwira MP betu the 11 of them our senator na inya governor wetu ura twendete muno Kawira Mwangaza nyaitu kwandikwo mukaribisha ruju ethro part and parcel maromba jaja kethwa jeo nontu mantu jaja karikite Meru ti ikarikaria muntu umwe jaturingithitie twinde ikori kwa turingia ndikuthwa twitwinde twijekera twithwa twina maromba jau na ngruki twichokairia clergy betu nkatho muno nontu bokona kwagirite bathingatora mandiko ja gutwatha ati ara kwina kiriro ndiebukarire na njeu na ngruki kuthurana aja ntuku eruju ire Juma ikenda tukomba kurombera family sniper family Meru county inya resident ba Igembe East na ara sniper umite kenda tukomba kubekire inya akuba kubeka mwathani akombe kuthithia mantu jamega na jama thongi jara yatete kugina family sniper justice
na batu tu atongeri tugete nyatwingwa tutetigwa nyuma nontu narua sniper rojo itakumenyekani na igeta atongoria babare bangigite bonene buruku manene ikokya mututu sniper iberigirite burunje sniper kuona kyoto nyuma ya riboti ekokye buruku nilankadhishia oro thirikari na muno bakimeneria barabange bakunja siasa atuswa kyoto kya mututu sniper ni onzo bakunja kiria siasa bamwe county ni oiji ije mwaka jojo rathirire manzo yatukurukirite na yatu inajo kinya nande jagikuo kya mwana wetu sniper ura waragirwa na njere ateagirite no ni antu bare atue turi atongere turuga tutibaizi lakini turiromba kitengo kya DCI ya bara bonde bakuthingatira mantu jabathia na mpwe no tugichongo kiuga justice delayed is justice denied kwa uturiromba no tuitwize deputy president wetu na aririe ntuke icho majority rinda wana Kimani Chungwa na aririe na kiroba DPP mantu jaja thithio na mpwe nyatue turi atongeria bamero turuga ogwicha thithio na mpwe nikenda tukamenyi bao boragire sniper na ukona attract attention nya national government deputy president aka comment akoria the investigative bodies na obitie DPP bombe go fast track na kenda justice umba kwa kunenganira ge family re kyo to kuria nyatwingwa we had our voice at justice ne gwatikane justice for sniper ikethe justice ke mumero ikethe justice ke mtu onde gure oro in over contrary opinion mtu ro go express is or our rights ke rutero aria rura katiba yetu gutwa kwendi kwira antu betu bakairwa kwirwa isiasa muchemanio siasa tuti muchemanio siasa in fact tuti mheshimiwa organize te maromba jaja diditwe ikraji ni maromba ja kanisa ni kanisa chionde tutonge tuina nukona mheshimiwa ali aja tukedo nyana Islam kwa antu bonde bamiro iboto kukaribisha tutukaribisha region tutukaribisha tribe tutukaribisha section leaders tukaribisha antu bonde barabe of goodwill na antu bonde baba ringide tuige kuga sniper no tuge kuga sniper ndaugire kairige tuikirite ororo nkorone chieto na sniper aringi umbikuithwa anybody aringi no aringi through mutono sia aringi through it can be anyone no through son of mtu so he is a husband to someone so that between the two amiro it is time to watane na gikuki giturete amukenda tuchuria biuri na tuitite jamiro apart from maromba pia tuchuri na tuitite jamiro kenda tukiendelea mwaka junu tu mwaka mwero tukiendelea na just no maritira turare ayo kende nyambro gongyura we yome area etherwe safe na karitwe na ti gukaruithiri kare akinya murungu na mukaritie itwire turombere nyambrogas Weru TV kumabure mbita wake uvin kema Musirio makuma gaciongo mawajore na kithikiro na kieba nyuma ya mwono wona rietwa Dani Mutethi kuoroba kukirikana oroetwo ni borisi wa kituo kia mawa musirio rubwa mwondo wona akulukirwo nyumo bunene kuma kiria bisaba borisi na nyuma ene bamwike hospitali ya Nyambene level 4 na radende betiro mwire bakiro bayuire kana yutewe nende ni bakuromba atongeria mona CS kindeki ukumira kenda musiyo yona Kyoto Dennis Mugendi aina ribotie twetake yosi yesi wabora atwerere itibu karandi buturanire manto jamwere jwanu kana yotewe ui atwera kana yotewe bukaida mwera itowayote ikiro na maithori ya muciari agwitwa Nkirote na kariba maua bagitia akinikira bakwathira ni mwana wao Dani Mutethi wa miaka 20 uro mwanka agakua ni borisi bagituo kia maua na kuringana na kujirie karikariri bari athira ati bonere Dani agikinyagwa kiu nkingo na kunywisunse bia uciari ni askari bakumenya wikano ni joga ciongo police post aja mucini o maua tariki 26 irokire mpokirete wita kureria mathatha Ithatu ndacemaniria mantu yandiaririe muno ka police post ndacemaniria muthaka uwitwa Dani tucemania nwau kwi muntu baru ya nwau uwitwa Kanoru nderie kwaria na Dani nkimwira baba tucoke yura kana na mantu ya ndwa tukiara cie tugilite ukilla au ka police post tuterete angwa ntongai askari baumire ukathungutha kiokone bekunthugutha kiokone askari bau indonere mure yura baurire mwana kiunyama kari umwo ou anden iwe ndonere aringa mwana ukithale kithuku muno gya kibara ou onge noe aratinonka amuringira kithale gya kingo kumau ba mutharikanira askari bathatu
na mtomurume omwe owetwa wafa owinda amone sura na tikande mwise sana kanda iberwe ibwa wetwa wafa na ndona mure uba ure mwana unda ibwa ningwa kwibwa ndra kwese kana inda ure mbwene ne mno na mwanka anto baratura kumoto ta menyerore thetie na batatu elesere baba kitaniria kina mwana no muro mporo embe mno yo mukinyanga ithale bya keu no moro apio na nya maskari wari muka ndonere nya akinya mwana nkingwa muna nkingo amweregeria rutere rurungi na askari uonge ntomurume nwe indonere nya kinya mwana semza siri ndona inya mwana ubothoku mno na kumoiro twambere kuambu anto bambere kuambu au iyo mwana ataigere kio wao taikandamu tutara mbravo kwa kere umburira idia la kulwa sai ende tutete banje mtonganje rio muruma kimwita umana mwamba bakwanje likorwa ndona bali more deko ata mbravo kwa tutanjara daringo mtonge kidanda ronde mulokele alafu nganje liko ya upa akimura enda muringa bravo kwa akawata enda ira askarunge ira mukinya na amukinya keu ataikadam ndi basu aketo enden nonge wa mura kaibu akimwita wafa ende amukinya ataikadam beteta wita ndeta mami kwa ndeko takwita mami kwa tatrima ibete nangari no mutethia riuga gwita gituone kia polisi kia maua kurithiria mantu yegie mwana uu wawe amenyithirwe ni OCS John Samantha ati mutethia na kuire na kira kimuraite ni murimo sukari murimo ngina kuwa jutajia mutethia kinya ntuku imwe ndo twatira twana mana uko polisi tweta kwa polisi tutarekerwo inya twaria kanambi iri ari babo yanire kurio tuko baragwa kwe mtu beta abelesa manto andani baweta kwelesa manto ya ndani mdaskari ura wari ndene na tira bange bareya na rungu twatweka tukengwa na barabare ura wete atwera brandani oro wangirwa kana bureku intuko weu ya 26 weu bwe mathaya oro tobeta no tumuthaka una twitira areta sister ndani amuna sister ndani ngakwira burambura thoku oro wangirwa aska imuntu arensera arendene atuiba wataniretwe na ndani askari wari una na akiria muthaka ora amuhikia ndene araria muthaka ora atwelesa bura twenda atwelesa ukona brata banje beja marungu eta askari banje bothura na beja marungu ira rutwengero twanirwe ngitine mukaitwira twanire aptaro kire twetete kuona ndani tukithura na mama ngiri yajira atwira atire ndani neteria atia ndani na arakwire ukuva twira mukaitwajere nchukumwe weta kwa OCS tweta kwa OCS tweta ke OCS webora atwirire itibu karandi muturanire manto jamwere jwanu kana yotewe ui atwira kana yota mukaida mwera ito wayota kwando to kwa ito adirera ija ndo totale ija no itale le ana rudandi antiele tarokere ukianĩria nawe na OCS Samantha ariuga riboti iria arĩ nayo nĩ atĩ mũteithia aũrĩrwo nĩ mũingĩ nterene mũtharatigania East akĩrĩkanaga na iyĩte thimũ na au nĩrĩo polisi bagĩrĩrie kũmũhonokia bamũjukia na kũmũreta cibitarĩ-inĩ Nyambere bofo mũciĩ-inĩ wa Maua kuma baramũikia gĩtuono kĩa polisi kĩa Maua kenda arugũrĩrwo thitango ya wamba bwa thimũ kotine na nyumene irio ambĩrĩirie kuga woi na mũthie nĩ arakua kiri ikarĩrĩria gĩkuũ kĩa ndani mũteithia biũria bila bikorua ni ati akũnjĩrĩ bakuibone polisi bakĩmũrĩra Gaciongo police post na polisi nabo bakauga mũthara mũingĩ jwa mũrĩre kaĩrĩ nĩ ati aretagwo gĩtuono kĩa Maua ũntu aikua kĩa mũthara kũrĩa nĩ kuĩ karĩkarĩ athithĩkĩrĩte na kĩngĩ nĩ ati aikagwo kotini ya Maua na tigania kũrĩ na kotini na biũria bingi bila birĩ ntaĩ gwĩtia ĩtaũri na akĩkonekana OCS no twinyo OCS wengu nkomenya narare na nikomenya menya narare ndekori OCS oni ndeyire au biori bila wambere mbire mwere wetu katwete twatenda ni aurimo bundori nete mobu yombe kora mto neibwa mukamatere abu na boke watanda ni bwa muwatere abu nkona kendeke waziri wokaria OCS owe mawo kwariria anto yakabate anto naiba kweria kara yakate musiari OCS ore ana senswe Dennis Mugendi, Weru TV, mũciĩ-inĩ wa Maua, kaunti
ya Meru. Mwiriyo mukuru wa miaka 75 ni watikanite akuwe na waterfall URETERI. Mukuru uyu na Dietro Simon Mucho arerekana kumaruka muci tariki imwe na wita weekend ya mona akuru bangi na atacokere na ikietumi antu bambirio choananwe. Mwiriyo awe ni wiki tumochari ya marimanti. Paul Wakabithi ana ribotie. Uringana na atori aba bakarigiro wa dini ya Nkondi Tharaka South ni ati Simon Mucho ore mukuru wa kuruwa gintu miaka 75 aumire muci kuri tariki imwe ntu ya Jumatatu na atacoka muci. Itaturithagiriria amwira pathi bakangangi nuntu ndamwete reef ndamwete rutha rwa ntu wenu mndu baringire rutere rwa rungi rwa muro wita wakang'anta nde bakuthi tugutoa mwetere mande nugo rwa Thaa wakia chuma ine na tukumwetera tenuka chuma ine pia family bamwetera Thaa igoriro twambiria kumurithiria gwatuika na ari muringo wakathita kuma agu twathukiria njukumu tugitu muceke rujini tukwenda mau kuringa giri turethire kabuti yake na irio turereirwe kwamba gomba kuwa kaorite na ruji imthirukiriyo bombire kwithira mwiri gwake muroni uyu akathita iri ntugo ya Ithatu bakimucwaga kire kaire komnyamore atori bethera na kaire twathi kumuthingatia lakini mwathania gututethia tukumwithiria na tukumuruta thaino ende mari ukoria kwerumia nthi enda metu agwititia nini gintu mita 300 kwa mukuru ngetagwo King'ang'i kana koba mwathi Pirato agu rio twambirie kumuchwa tumuchwite twititie na muru ire twathire kwithira kagoti gake gekanike bantu bati mzuri mutori aumira gwagwira atwirire no aruta ruyeni akarutia ruyeni ru matha wathainu gatio karakarite ire tumuchega muchekire Wednesday mwanko tugutwa mwaga kwakia emundi Aramisi ire twambirie kumuchwa kaire kwamba ati mzuri tukumuona bakiwa kombekana Simeoni na koriruje ari ingete umete bwakang'anta bantu ange baringagira ari gintu mita 5 gutoke ndrumo ya ruruni kwa kirita bantu akuringirwa kamde kwena ruji ende they waterfall ireo iria nene muno mithira enu yonthe yina ndia na imithira ina ikaita kirima bantu athuku muno tibu wa Nkondi location bwana David Kithaka ikujira Nteto ino tie kuringagira muroni ria kwina ruji aswa mono bantu abona atomba gwa bakiringagira no anto boteresa mono gwitoruruni kwina ka baranda baringagira na inkuromba ukakwigwa keu ukathi rwongorora iwe wina muntu ngiromba kwigwa ukiwa bweno yake ngobaratia amenyo kuthi na kaire buru twetwa kironda gacha imwe rukurini irengirega ntaugo kabona geto kagera ndagacha ukaringa bwega wakinyamuya kubwega amana kuga muchona kuthwanirwe kurana ruyuru agahakire ndrumo ino na ira yithiritwe irire wakagita kuri mantu maturaga kuringa na batu kuona mathima kithira wa mporande nuntu ruyuru mwanka kuma rero ruyuru twahire twethire migogo kithiurukaga na mwanka tutie rwayira waciata migogo eno pe mabantu aga kwirwo makoma makaragogo na ni gugume bwakwa kana arandererwa nuntu tuture kang'antaga ndega gwa gintu tetu na ni oringwa wentu kunda umete kinya mojimbo yeta gundegwa gintu tambu ende kyage uturigaria ona baba gwejagaga utiegwa agwa athina ruji lakini mundi twarigara mara kuyaga gintu kyande ndegirwa na gumandegirwe ndegwe ta muntu gwitana nderungwa ngitega makoyo ndajeria gwitana ntikumuona ena ukanda watanjira na kugiriro ndega ye we ogunde girwo maita mainge ndokanda kuona guthina ndaumira ethira kafu enda kuthina agu ethira ntono baru goturu baba nge bakenda kumukundia we baba nge bakamwira ari myaboro thata myabo mukundia ng'ombe ake nyo tukoro thata nyo tukwenda kimati noka arutwa ero ng'ombe nyo tukwenda wabwa githimo yethe ni kuthira mwiri wa mututiki nombete kwira mochari ya marimanti nkiripotera Weru TV kumantere Tharaka bita wa Paul Gwakabithe boya Paul ni kuma kirite tuno tukuona kanya gakuno kweta kuraya njokerete na Nteto ingi
mabate. We mama mabate. Mabate. Ukipata baridi, nunua mabate. We mama mabate. Ukitaka usingizi, nunua mabate. Mabate. Ni raino. Ni raino mama mabate. Ni raino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. The Meru County Clergy Forum na Weru bwingi ni kugwata ogeni akari bonde ba Meru amona Kristo bakanisa ya migongo yonthe kuma ntere cionthe cia Meru kiri ntuku ya maromba kana Prayers Day ntuku erojo kienine gia Kinoru Stadium kwambiria thaa 3 cia rukiri. Tungependa kusema kama viongozi wa kanisa la Meru kutoka kila dhehebu, kutoka kwa Wakatoliki, SDA, Pentekoste, NCCK na viongozi wetu wote, tukisema ya kwamba tunaitisha maombi ama tumepanga maombi kufanya katika gatuzi letu, tukiomba kila mwananchi wa nchi ya Kenya ambaye ako hapa katika gatuzi la Meru tukutane siku ya Ijumaa saa 3 kamili katika uwanja wa michezo wa Kinoru Stadium. Turombere county yetu turi amwe tukiambiria mwaka jumwe rojo 2024. Mwathani Abudhari Mebwinde. Tukugwate ogeni Imperial College of Medical and Health Sciences. Ngugi ya undagitari yambayiria wamba kumenya kirio kwenda kuthomera kenda gitani na kiroto giaku. Our main objective is to offer transformative and relevant medical and health sciences courses. Bo ibuoma shukuru enjaga ya undagitari igitaga ura college cionthe cia undagitari batiko gita kuthuranira ritwa kenda bomba kwa ajie motungata ja mega na ere enjaga buru igatara ritwa gutungata ajie bwega nthigurune yonthe. We have invested in a modern library, modern laboratories, microbiology laboratory, chemistry lab. We are producing quality graduates to serve Kenya and Africa. As a student in Imperial College, I enjoy several benefits, such as using the advanced school library, which has several course books that are required in the field of medicine. Kiu kiongwa ni kio kethiraja Imperial College of Medical and Health Sciences. Tukwa guarantee ugakenera gukara gwaku aja. Kwiritaniria kweja na motungata ja maririte ikio kethiraja. Utikuringa ndari. Twendaga jara mega kiria ritwa betu kenda batethinika kwa mandagitari bena mwanya na bakuorotwa. Imperial College of Medical and Health Sciences is the best medical college in town. Join us and enjoy the best. Ujukane bwa Januari ne bwetete na mbere itoko gwata ogeni nonto wa manto nkoroki aranira natu gukurukira 0719 223 223 kana wandike email kire admissions@icmhs.co.ke kana weta kire www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Kadhu. Yes. Ija. Joy motu jore kwa turugera narwa. Mtu jonda kurete tukani na arakaja. Jojo na kinyama no. Ai. Lakini ukamaka. Tuakuletera mtu wa Afya Plus. Afya Plus. Joy motu.
He, juna mwanka vitamins na minerals. Andi ndeborugere. Utegewe bombo ekete. Afya Millers Cooperative Society Limited athonde kiba mituka de tunege tumero nande bakureterete Afya Plus mutujo ankima jongeri vitamin na minerals ya kuguna mwiri jwaku nankimeri na shamaja boibo ikinyendukene kana supermarket rere kwena agwe wigurire mutujo ankima jwa Afya Plus umadrenja ya kuwinge yegekeno. Our Afya, our pride. Here comes the grand event of Africa Cup of Nations 2023. Watching all the stars of 24 countries for one champion. See traditional powerhouses defending their glory. And watch out. He tried to cross it in. Dark horses are racing for the top. Surely the winner. Try your best and lift the trophy. Start Time Sports. Beyond passion. Kabisa mama. Kuna marinda kweli? Ah, ndio na marinda ama ingie mdo njunde. Oneka kama marinda. Kuna marinda ama ingie. Kabisa. Na watara kwa ngao wewe. Karibu sana. Karibu. Nikagita kadigonku kagita gakuringa luku safi tukugwate ugeni azandukene yangu ya Pred Fashions maua turi na nguo mina mekathi biondo na iratu bia ekorona twana kumandigorone chataki India, Dubai, Vietnam, Hong Kong na kinya New York na ndigoro inge chiaome. Keresimasi digonko nkome yako ya ndobako olia aina tomba kugura nguo match. Karibu sana aja kwa Pred Fashion maua omba kuduro kigurira nguo especially baba na mambura tadai kwena bangino ndaka ina ago gakira nguo embe mwana kwigwa bodhoku karibu aja Pred Fashion maua turi maua Kasiongo akwena nyumbani chemist Mugaruna Jackmat Electronics na Shekina Hotel kugwata Nteto nkuruki turiongere kana turingire dimo kurukira 0701 313 254 kana 0741 776 655. Are you ready to take the first step towards an exciting future after KCSE? At Jordan College of Technology, we are a community of dreamers, thinkers, innovators, and achievers. We train over 100 government-approved technical, medical, hospitality, and business courses in diploma, certificate, CBET, short courses, and driving. Our world-class campus offers a variety of co-curricular activities, state-of-the-art facilities, and lifelong networks beyond academics. Apply today for our ongoing January 2024 intake and turn your dream into a reality. Visit us at our new ultra-modern campus, Jordan Towers, Elimu Center, Kwame Nkrumah Street, Thika Town. Jordan College of Technology, the leading TVET and medical institution in Kenya. Bwana tubeta na bara kurumbera Nteto Weru Ithatu. Mubunge wa Centurimenti Kilimangushine wete atinga bana kawira mwangaza na mukani iti kubuithia barabara isione kiawe nende noritia kariba tikolote MCND baudi ngavana kawira kuluki na meneti siezi zaki almashogu akiwa thirikari ya William Ruto ni kuongela bisigiri skuru ciande kaiteno kau Salesio Duranira na Julius Bijewe ni bawite ngare ya DG Mutuma ni thiriteri ngaranchu kushume bithatu na etabuithu baimuria na umire kiri ameru abere thinira ukulukira mutuge kare aina ribotie. Akiadia mathiko ni jamwe Teresha Kirigara mubunge wa Centurimenti Kilimangushine mantu jegie kuthukanga kwa barabara cha thirikari ya Meru babu ibuije barabara MCA barathiuruka ntura cienu bebo thithairia na karakta ngai tiga kura tiga ni gwetera yauni na bokeje ni kubera abaregete gwita ngugi ngabana abere ngugi ute ao ngugi ngabana akarita na wandi administrator imbije bwendete ngabano wenu muno imbije mwendete muno nobo mwendete muno narite ngugi waku akathithia atia akarita barabara ethuka tiga kuga muti atathithia barabara ukeria thimo ukaruma kuringira manda mukawira wa mwiri tweterete MTF nderiko ankwenda obwera boteka thore antutheri Kirima na ndiarudia kariba koraga MCS bao ni untu batina menye iguru ya kigina ja Meru
mono kiege barabara ni kiria kirima kuganga bana wa Meru kawira mwangaza na nenkanire kigina kiu kionde kiri mubango jo MTF ibarabara tawa thirikari bakareagwa wa bendo abakomboro abare yakinya wogenda no uthithie u au gakenda mbecha cia barabara itikaiwe MCA kana iroko contractors bana aja gwetu ka arete grupu aminenkere mbeshira tutumaru thirikari naja irire barabara kirima ariuganga bana mwangaza na mukanire kuthithia barabara ciawe taurethagira kithithia ukaberere kiriwathani bwa thirikari nthiru ya kiraito murungi ende area imbi bona no kimono no tukire mubuthithiria barabara nyachianga bana igo tuma buru mumbira muno na ndena arambire nkathithia ejathithia na MTF ali athithie nonto mujumbe barabara ciawe na kaunti government barabara ciae Kuruki kirima na meneretie waziri wa kithomo Ezekiel Machogu ni kuga secondary cia kwana kana diskuru cikaraga bisi nande nethirite akiregana na untu bobo akiuga gutikaro bia munge bia thithwe iguru ya BCU uria nde school fees au ninte kuona gwitenie bwega au gutetenie kana tabukuga gutetenie etue kande school kamberia kuriwa tuition hapo si sawa no ntuguti public participation irathithwa tiga bombere ibejere bakarande goro mariene kirigara kirindene tabata na nange baboria bwamberie kuri afisi bouga ibogere ka butagire abogera bokara afisi ali butugite ou manto ya Machogu arawire ijachokerwe kungina kuthuranira Saresura ni muteteri wa kioto kia mwingi na Julius Bijiwa ni mukarigito wa kiama kia Nope wa Meru ni bashumirite gutetera munini wa ngavana Mutumanto ithinkia bakiuga ngarira yonkaratigina yake metumagira ira namba yayo ni KCY 192H nithirite ringala njimwe mutindwa kwa bimia Ithatu nande bakiuga thirikari ya Meru niregete kurea mbea ciayo kende kathondekwa tukwena aru inkoriungite ndene garage imwe ndene mutindo jwa Kangangi na surprisingly ndethira ngari ya deputy governor KCY igekia ushedi nene gwati teri nyingi muno na inyambo ebo igiakaku akorithiria ndero ngari u yikirwe garage bimwe bithatu bithiri na county niregete ku approve governor na ugite ga approverwa repair yayo makingarira la nchona Ithatu antu Meru wonde ibeije atigarero na emwe ande nyewe emwe onkana ande atinayo ne antu bawe ndi bubwega monkana ande bo batetheria bakumutetheria nyakumara gwitaita nankiuragia Meru mtu ura twina ngare we ethei probox sienta kana ngari ingi mwanya bwana uthia time table agatera tethagua komba kumumaragua nonto ikwere thina utuika atiumba kuona ngari 3 weeks down the line niki ukiri mwanka bimia bithatu utekoreka Meru bamenya status ya kuure kari inkorigwa kothori magoro gwetajo ikahaya we nayo kana imatatu gwetayo aumera were Meru charoroko thina irio tombe natu kumenya ntaira ni onto thirikari te muntu eje thirikari eje ni etu ja Meru kingine bakuganga bana wa Meru kawira mwangaza na rombete control of budget kumwitekeria ritakigenega chiringi milioni 27 na ndi bakiuga ni ataki na ike kiomba kuritwa na ngabana ojo ataikia supplementary budget kire bunge ya Meru na kumane na untu bobo kinyamarando ja thirikari je gutujo ja rei kinyare mwe twina ukuje goro nura rombere kwethirwa ukewa approval i control of budget withdraw interest ya 27 million kiuria kirio na control of budget utiomba kwethirwa ukewa approval eu ni ontu ba kwethirwa thaiji twitite
the second quarter ya financial year tuamberia another financial year otethithĩtie supplementary budget kĩ marando jara jabuirĩte kũrĩwa ja 705 million county ya Meru itirarenya ndururu ĩmwe imba na single shilling gũtieromba kwĩthĩra ĩkĩrĩwa na still tekwana tekomba kũrĩka no twikenda supplementary budget na county nĩ mĩkũthia supplementary budget iki assembly na arũ tũrĩ January budget ya mwaka jwa thirikari ĩbuĩte kwĩthĩra ĩgĩtonya stage ya 4 ira ĩtagwa county physical strategy paper kwa one development plan itetere assembly county budget and review outlook paper itetere assembly county physical strategy paper buĩte gwĩta mbai mweri jwa ĩrĩ aja na inyayo gutikuonekana ja ukombikana gwita kwayo Kĩripotera ndeto cia Weru rĩakwa rĩtwa nĩ Mũtungi Kare. Mũbunge wa Embe South John Paul Mwirigi augĩte aka nyũmba ya ũkinyanĩria pokinende niyo ICT hub gĩcigo kĩawe kenda kwandũkia mbithi kanya ka ũciũkĩria ũkũlũkĩra mitandao akiwa baingi bare no bwa kumanene kukia Daniel Sniper. Mũbunge wa riwa ndũkia mbithi nĩ thirĩte mũkinyĩla bakiwa ne bakumakĩra ũtũro bo kulukine thirĩte akĩromba nĩ ndĩ wangiru andikĩri kũbwithio ntũbompwe kenda mũciĩ yo Sniper yona kĩoto. Mario Nikarugi aina ribotie. Mubunge wa Embe South John Paul Mwirigi nethiritwa akiuria aritwa ndene ya gicio bunge kiawe ati bakethro bakimakira kuthomera ngui cia mitandao kana ICT ni kwithirwa ya mutongeria akethro akibawa tambaru na njira imwe ya kubawa tambaru awete akethro yaka kituo kia kuthomera ngui cia mitandao ndene ya gicio bunge ki bobo yerete nyuma ya Mututigi Sniper kwithirwa akiorwa kiunyumo kukirikana iku kiawe kiumanite na rwaria mutandao ne anto baketha beno bwa no thairora ngukari yao na inye oro dhairora ndathirire muchemanio kwa ritobo wambure John Paul itukuba no kwenda kwethe okianjire mantu ya mtandao lakini mtandao itukuona yakaywe na issue itukuona yakam mtandao yukureta thina no tukuya antu bethirite bakiaria through mtandao muntu akethira akia attack umbe kwethe ankibwira bukethira buina issues bautu tukaria leaders tukomba kwethe tukirungama kumba kwethe tuki that the young generation not the young generation evolving as baruyu so kwa twiko mwe akuthithirwa kintu kira ki kitejas tukahakikisha that person akomba kwithira akiona justice otia mantu yayo mbite kwithira karika ndene ya Meru County. Mubunge wa John Paul na sokerete nkatho waziri wa ukaria kithure kindiki no ntubo kuthiatira korwa kwa Sniper na utira akiwa no mwanka Mututigi Sniper na nja yawe bone kioto angechokairi waziri kithure kindiki nkatho imingi muno nontu on top of this matter na nombete kwithira akiwa no mwanka justice yombe kwithira kionekana ki mutanoro mwa ombere kwithira akia attack naomba kwithira akiorwa na arora Nyarankuluki akuria tongeria bangi baki siasa kwithirwa baki menyero tongeria nebo na kwithirwa baki umeria mathina ya rabakulukira utongeria ne na burusi bania na kuyukia matagari ya tibui Linda kenda omba kwithira we perform kari ya Linda no munka uken counter those critics both positive na negative critics but te kumaanisha maybe or receive a negative critic no but kwithira okay somebody's life tebo boya na ngwite kiketumi DCI ombite kwithira bakyo mantu ya norito muno na imantu ya ombite kwithira eta monka ke top office cia Kenyeye ario president ario deputy na ki inya ki leadership yetu ya Meru County ki members of parliament na inya ki pastors na ki tumbuko na pastors rojo bombite kwithira bakibanga maromba yara baketha bena yo na arora kinoru so we are in support ya justice ya mantu yao akiaria kiroruri wa forms ya ambassador ntuko yayire kirigisho mbunge kiawe mubunge John Paul na uritiana bandaka kwithira bakithoma na wingi akiwa mwana wa mwari niwe muno kuonania ikira kithomo ntereji kwenda kumenya ni tumi chief au akenda kwithira ena men's conference na kuona obune kwendeka no tunda ilia au population ira tu ni wao inene ne mwana omwari ka a girl child kumaanisha a boy child ya katuita estined na tebo boya kutuika boys tukamba kwitha twikinyango kikithomo no mukeja ba bomba kwitha ukira uyukie initiative irora our sisters bombe kwitha beti kibaketha be skuru ikenda twitha twina ngundi number irekethia
itethia Igembe South. Nikiripotera Weru TV kuma Igembe South, Bitawa Marion Karugi wa Kenyua. Nyuma ya mĩario ya mũtetheria mũbunge wa Marati Mũthekenegeni ati gũtĩ mũciũti ũtigarũĩ kaitene kanoro kuona mwekũrũ ũmĩte ũtacerũĩ ethiraĩte akĩgira 10,000 mantua nĩ ethirĩte akĩmenero bunene nĩ akarĩbe ciũki ũbakiwa ũyũ nĩ kakwenda ũbalasmithia mũbunge wa Mara kenda bamwakura tiongavana mwakene yo 2027. Ririmbi kia mwanki wa chiacha ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi akakithiete na mbere gwankana kumania no tambia bwaroji Nteto ira ciumanetie na mũtetheri wa mũbunge Kareke Mbiũki Timothy Kinegeni akiugaga gũtire mwekũrũ tagaroji na mũgongo kĩrĩ gĩcigo mbunge kia Mara. Nteto irikanĩtwo na kũmeneria ibamwe bakariba gĩcigo mbunge gĩkĩ roje goteroje na ya dira na wake na diga nyamwana no kina bingala na u modito no kwa ga loje lweko tukadira anka digo kwa nyabantaga mwele atele egwe na mato maire na kenega nwae gotegu atobire tenu ntugoteroje kabalabala gasukuru gotekolora neja gakolonga mabato moladima tote moladima norongo tale unde na kinya kegimanto na Russia ne ko rumete kare kenelwe arete ngirie 10 mena kenega nwae ntatua kuringana na kariba babatwire kuruta mbeca cia ruji rwa murandi inde mwanke munthi batorwe kirwa ruji rwa kurima batumagira ruji rwa 4K ruji rwa bakuga rwithagirwa ruri na goro nkuruki ogoliba mbeca ite kwenda museso bau kogu mweshimiwa Kareke akiuga kwena rose na Ntatu gutero rose rwa kurima rwi Ntatu no ngarwe kwao karia komo mwena rose mwiyo rwa kurima na twarutaga 5,500 dia registration twekirwa rose rwa irrigation tudija guteba keni kana kamukua antuma Ntatu mwena rose rwa Kareke antuma Ntatu mwena rose rwa Kareke agicokia Nteto ino Kinegeni augite barabatari na ruji kiri gicigo mbunge kia Mara kabaregire gwikira ruji nontu batathingatira mitaratara kwendekana baba kuringiro bakiragwo beki badito na tumemeni bakiuga bubate na ruji ndendaga kuga guti ntula thiini wa Mara itina ruji mweshimiwa Kareke tigekagira ruji rwa ewengwa ni project already iria existing ni jiatethagiriria atethereria project ikongera ruji ikongera intake ruji rukaingia alafu members bakagia na access ya kugwata ruji rwa kwigana riu ukendwa ya mutori na ruji ni rwitukirite au kwenu no kinarega kugura kerwa ipipe kia makiugite igurwe kana ni registration ya kanyamu kidogo ukinarega kuria Kinegeni augite gutire mutongorua kuma mbari cia Tharaka arokinya wa Kareke Mbiũki agicogia gukuja ruji rwa rukwirikana irwingiritwe kiri mwankwa gicigo mbunge giki ruji rukinyite ruri na ruji rwa kinya mikoi ugune bukuri mweshimiwa Kareke agikira ruji ruu ni mujumbe wa Mara constituency na au nio Mara constituency gaite na utumba kudi kugura nyama mujuene rwa kinyau atongoria ba Tharaka benki enda rwimana kwao na bono kudagana rukinemana nau lakini wengwa atari akwe authority ya kudigwikira ruji kwene na tiga kwende kwe mutongoria Tharaka wejire amwira ni kwenda kuendelea na ruku mawiruri ni kwenda kuendelea na ru kuma umikoi kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mogambi. Mubunge wa Embe North Julius Teitumu awite atira na ukite kithomo kirisio kiu kenda kwalula mitore yantu nongelete kinya kwithira wagagie bokari ni bwithirite bukiringithia nene cio kiu akagwithia bondra bumbe kana kendo chokaniria ukaria Nicholas Chabari ena ribotie na kuringana na mubunge wa Embe North ariuga akiragituma Embe North ithinambe na gukira abwega bwa mbere ni kuwatira kithomo na njira ya kuwatira ana ababa kuthoma na kinya kubanenkera utethio buraba kwenda ni kenda bathoma watena thina tujuguru ene na kirembi kane nunu kireki no totete ombokura no tete pa kuendelea isa sawa na cionte tukaambasari watu kwa andesku tukakila pale basari ariwa kinyana banganitie eburaga ikira agweru kiri athomi na kithomo na njira ya kuga bura abangite kwithiro kwina muchemanio omonene wa mantu umegie kithomo mweri gwetha tuthiete mwezi leo tukeza tuna kongamano ya elimu hapa
mwezi wa 3 atu atandaka ciatu cieye cia mutuate ithano cia ntwambo ithano irengi ithano baba ene Nairobi tuba parendi au tikinya baria kenda tubona githomo kirimbi kiritumi na nio priority. Waguna wetete kinyamara kia kithirito kirio kira mantu megie wagagia abokaria akiuga kinyana erotete gutigira akambe iyalare ikuthina na kujira nikenda yethiro eri untubo mwe botigire ibogokiria mantu megie okaria ntere ino tare akambe ni aurite ni etai miaka 10 kuma 2013 na walele mitandao wa neglected niko kwa neglection taiti miaka 2013 ino muchiki wake rinto midhiaru kambere teta itaokira nende to yana tu ekwame kenda rutu kaito kulitambwe ibo kwenda no mwanga itaza yokire bonete tumesumbuliwa na usalama wa ng'ombe zaidi mwanga kini antu ba nini ba toko yako lakini bamwe batena kyao ndukwera mtu aratirwe tariki 17 antubele kama ina antero ala Victoria nani antubai na ambu oba weretu akiwa kazi yataendelea mtu aweta tutasukuza watu kinyo kuria tubachukuzwa neno tuturamenya kinya koma ele waliko na imweni kumara kwa mpuko ya itakuthonderia nara lakini utero to kama celebrate kangwa ndogwira atire na arua tumepiga hatua Kumagebe North Petan Class Chabari Baya Chabari hano to kinya muthia yu Nteto chetu nguchokere nkathira ntubo kutho watanite na uni Beto Mutembei Edwin mwana to mathithi otukborare aukari Maureen Kome. Good night and God bless.